Moie lewerle Gueten. Mein Numm ass Jerome Lulling an lo léieremer e bësse Lettzebuerch. Haut schwätzemer iwwer Verpackungen oder och Verpackungen. Klasséiert Diesfueren. Merci an Michel fir dëse flotten Exercis. Dann hummer 5 Kolonnen, eng Becks, en Dëppchen, e Glas, eng Flasch, e Pak. Gebees, e Glas Gebees. Champes, eng Flasch Champes. Hunnech, e Glas Hunnech. Tomaten, eng Becks Tomaten. Reis, e Pak Reis. Joghurt, en Dëppche Joghurt. Ananas, eng Becks Ananas. Jus, eng Flasch Jus. Wein, eng Flasch Wein. Raam, en Dëppche Raam. Wasser, eng Flasch Wasser. Nudelen, e Pak Nudelen. Ravioli, eng Becks Ravioli. Beier, eng Flasch Beier. Zucker, e Pak Zucker. Uelech, eng Flasch Uelech. Thon, eng Becks Thon. An dat si se schon all. Ma ja, da gucken wir mal, ob dat auch so richtig ass. Hei ënner jetzt de blaue Knäpchen. Super, das alles richtig. Wird noch eng froh? Nee. Bon, das waret da schon nies. Nach viel méi so Übungen fan der op ménger Internetseite exercis.lu, Theorie dazu fan der op grammaire.lu, der fand mich auch op Facebook an op YouTube, an danach de Bicher mat dennechte Sendungen immer preparieren, Verbentabellen op Lettzebuerch an 170 Witzer op Lettzebuerch. Vielmals merci fir Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwoen. Au revoir.